Hadin kembasan posni bagi la syara bor ki le no Hamas ki babun ki long kmi ki la temen bat ki kena. Kelia bani pai pat sel ke jongkari. Hadin bagi le no Hamas da kerja penbek kerja sengek ya sihat bat ka Israel. La plai ya ki kum kita ki hosti. Ki babun ni kini ki la plai ki kelung ki kena dan ki balai senam ki basan senam. Kum ju ki long kmi ki la temen ki bala palat prapau nyawu senam bat kum ta ter. Kali ke jing like ke jing nak ti ki Hamas ha ba klap sabe ke tenar kem yu isni kem yu ibnai kem yu jing shai apa ya yang sam lengkat ke teman ke bakrau babuna penang jing ni ke bala pelat ke shwa pa ke hospital nam ta ba check up and pek ke ka khia ke jokki kalau ke jing mat sestin pat dak ban jing ni ke bala ke jing niat ke bangiu ke nyo te jong risau jong ke snem ka ba mentah hakan ni ke jing pelat ki Hamas ki hosti dan ki syara bon na ke isa kala pen khrea biang na bajang tik petik lagi pembiang ya ki helikopter berket budwud ikitu ki besar pelat na ke syara bon. Iban poi perkhat bahkan di syara bori kelung ibarang laisnem sansnem lakamba sanfosni macam layo satya kala banyak kendu ya kik mikik pa pada kapor bagi kendu slay de umat ke jingkman bagi jingpu sabri. Hagas ni kebakin ni kinong isar ki lalai na di syara bor ka isar la pendang par ki jing kambara na du ki jan kinep ki jan phong ki jaka shom kumjur ki jing le ka ki kena ka bagi dan don hasya banda iki bakinya kendu ki bahi ki masam